Kain san a boy ning artist boy ne boy ling ma jong ayong ki thu pi e ki pa me artist gospel artist min thang boy ling kain san a ayong ki thu pi ini 19 January 2026 na to yong e ki thu pi la ama la sa yong ka ha o chu thana ko moi tai lấy châu lối khum có châu lối mà nu mà phải là bó thì cho nó bó lên thì cái foundation ball này có thô hay tai phần có lậu hay tai Mistri Pak ini satu apa? Ya ini saya kayak di tuh tahu pijan cero ngupload tang. Lo lam tuh. Boleh. Nggak boleh gospel artist mayang takut nahong ahi. Bebe maksudnya lang kita ulah. Art gospel artist sih kalau isu kom deh. Bebe yang cung halang lah. Bebe yang lah kun dia naik jap lah. Hung boleh tak hung ini. Naik lah kau deh.